Shubor nakaslem jong unongsan hima. This road on to the left is the Tasha School, which is for the special children, and to the right is the Army Public School, which is for the normal children. So there are 3 schools on this road as we move on, and this road is also being used by, as you can see, the soldiers are marching on. For the training purpose, this is the circuit which is being used. So that is how it is. But as I mentioned earlier, now this road is 24/7 open. Yeah, we have. So we can just move on this road. Menteri ke Sarkar Jilla Ubak Sanbor Shulai, henne kasni ulah yar banlet jengo ya ka kherdap ka GTC 58 hamau shubun, ha ka jinga dan lang UMDC ka than ubak penyat sim, kibor ka district, kinong ilam shnong bat kiwe. Habak kren chingila pathai kubor nakaliang ubak Sanbor ulaong, bakum menteri nakaseng BGP, ulaya kenduk daladi ke officer bahakri duk jong kichipai GTC. Bat day halor kane baki defense officer, kinsa sedang bantau ya ka jaka, haswa ban pen kenria ya ka kherdam, kat no meter kenshem ya ka jaka. Nakaliang ki officer ka DO kinsa pha ya ka kaipot, sya ka sarkar pedeng, bat hadien baka kaipot kalapoi sya ka sarkar, nakaliang ka jong ubak Sanbor ulaong, belada don kam banlet ya kenduk ban but dien ya kani kinsa let biang sya dari, open pauru ya ka jengkermen, baka ni ka jeng temu jong ki kan urlong. Ba sultanat kalong ba kila form ya ka peace committee between the army and the Dorbarshnom local MDC berkini ki official ke army ke police department na ke PLUD department de kaladon ka resolution bagila adopt bunai April mo bunai April ba kanum don de bandon gajing ka harassment or gajing pendik ya ka lek kawan jongki nong jong mau coba ki civilian mad hang rapor ga mi ka jing yaki ka protest na kaliang nong slong nong ba ka dorbar nong kalong ba ki army tetap coba jing tu ki khang no ya ka gi kadan ga gajing jongki ta kami ka tu ji yaki hadin bagila ya form committee hadu menta kat kum report na kaliang district administration di police akan join meeting dengan long menta kasih bukan inspection na kaliang ki official jongka army ru komandan deputy komandan di badan mentan te ka report kalau hadu menta mundan su kono kono jing pendik nomor 24/7 kumba kila yarai katu ka continue mo ba punya te mundan su kono ka complain ru ba ke at any point of time te kalau adon lu ka jo ka dia pun ka WhatsApp group kila ya le ka WhatsApp group kila ya form between the official of the army but ya ka police department baga shno te jointly ki apet lang ya ka security te kan rolong ko bastunat very good on the part of the district administration the police department but nagal yang juga 58 GTC ini komandan ru keladan sa ga jing stunat tiap menta hakiki kat hanu benai belada hadin juga tu jing jiau benai April ngafrai hau tu hu benai te ngilai ya kendu iba penya itu te ngilale Delhi persli ban porsu ya na kam nomor ba hadin bekila ya keren jing kasnong hikai iba plai kan main dia kabaga isu hi menta kalong part further isu kaba kador bersnong ba local MDC kalong mayagannya ka main gate kin shift no hang ne itai di jingpa telada kannya ka main gate nang ne kin shift no hang ne ngilai keren ru ka expenses na ne jing lut na benta shifting baro ngin pelut na galenga government ngin MDA jungi te ladangi shift ya ketika gate hang ne tekamut kamdon jing singai kamdon lakdon kono ka ayuru ki civilian kono mada kidon ka checking gano dilale hipoka area yang mesti bukan ko free entry and exit yaki nong sostong jomba mau sebut badi gipat baru nak lenggari kasih jantia garu ki bon kai kena sweet falls nek bayi masih ke bon to on the basis of that letter bila ai ba penya dilatih pangangan leci podeli hadin mangala sim tigo minister de ngadon ki issues jongka department ko dilatih untuk lai impress dengan lali ra XT juga penya ngal atho but on behalf juga tu city ka balaya pendek lang ka dorbar sidong balaya atho lang ka dorbar sidong dengan atho ko di letter tengah ayo ka opportunity ban ya kendu but defense minister of state tengah ya stick bahay ka ngila ya discuss by ini issue
kum ko balong mentah kalong bitang ini safety ini giat angtai as suggested by the coordination committee of the district administration in presence of local MDC and the Dorbarsno ngalayo melihi kumu BJP minister party te kalong pite bahapo ka defense authority hagari bro ko idaki paul lakli fai te kinunu shiti bu shupa am tu klasu tu te mban singa halet ida ka level lo jong te kamut paj mentang la yo ko official directive apo defense apo DEO defense estate officer ka ba office ka na po Guwahati da accordingly kaya pentip ya bad ni siya bu ya ka jurisdiction te kalaban di meeting mentan te ka pemerintah ka singi kalau baik ba nagaliang jong ki official jong ka DEO office balawan mentah kila appointment kila yawan mentah kila tip te mun kita sedang mentau no el jingrong kat no mitar kan sim nak kami ngir man chef hang ne ru hang ne hadien te but kini report baru nagaliang jong kini ki official kita forward support DEO te accordingly nang tu officially kita pa support Ministry of Defense ya kabangi jointly mga local MDC Dorbarsno lang nakapoy uput pat mga ladep ya report kan poy presiden li ha final stage te ngin sa elect lang pan siya penbet lang bang elect ba ngin yo ngin try our best ngin persang nang bertaga jing biang jongki ngin pajba ka jing kuaj pajba we try our best ba kani ngakam kan urlang kan seso te at this stage mentah kasa pada apa ka di DEO office ngilaya pej ngilaya dep inspection joint inspection tigikin sa le ka measurement ngana nata ito nagaliang jong ka 58 GTC ki komandan deputy komandan ki assure yang akabar jonga ba kamdon sono no ka kila report ba kamdon sono ba ki assure ngaru ngakerpat iki ba mut army kun percaya civilian ke percaya army ka message ka ba nga request ka meeting tolong ba ki army no civilian ni di beriu ni tahu no way ble la persat mesin no way kala pelong ki hamtam lagi army ki dei ka job ki kalau ban protect ban protect ya kalau ngos strat baka di ekran ro mengelawan ni dradiru kala kapya ba hopefully kaba very soon ikin pendep yang ka report the measurement yang ka map kana tai regarding the shifting of main gate but hari jo kata kin saya lihat berangkam tinggi ni saya follow up ni kami kerana is bangga surop mai ya ka kherdop ikan ka kherdop thmai kana kherdop thmai menta kan chong hakini ki official jo ka DEO defense estate officer bakin sa ai ka report ika map kin sa pengkre bagi kin sapa ta hadin mengilayo yang ka approve suppose ada mengilayo yang ka approval lanika approval bagin shift no yang ka kherdop hat ko puar kan sa step in WD government perpan le ya ka estimate jing lot accept ko ba accordingly but local industry was no misa take over government bagin sa bear naka fund ng government Nakaliang UMDC uba penyaj ulaong bakane kadai kasin jam banyak keren kumno ban pen kan ria ya kane ka kherdam nakaliang menteri sarkar ulakan tui kisipai bakem dai ban penthon ya kayat kayeng jong kipat ba naso ban ai khublei kerpang hanika step ya sa sanbor sulai belong honorable minister jong government of Meghalaya ya ka ba ringkat ke jing shimkhya ka jong ban budin ya kanika isu ka ba slam bah ba ka shnong kala yai dawa de ki fokus na menta nadu bla set up lene la penyeng ya kanika gate hang ni jong ka 58 GTC nadu usnam ka khandai spa prapulai ter menta te nakaliang hi jungi ngasno ban ong ba menta ka singi ka de ka sin jam sakawai pat ka bangi yo ban jam ha ka bedip ka jing pen ban shift ya kanika gate ban pen kenria no te da ka jing shimkhya jong minister shepot Delhi ban ya kendu yo union defense minister tang arbanai menshua Henry la yo order no pat sha DO sha defense estate office of Guwahati bakin hap ban wan page dan ni ban thau ban wo ya kata ka jing don kam ban kenria ini ka gate te kani ka singi ka bangi kendu menta singi ringkat ka jing don lang ka executive committee jong ka Dorbarsno mo shiboj kalong ba
kadebek ka inspection ba ka meeting ba kumno ba ngin la ban pen kenria kloy ni ka giat hakani ko kaliang kenang ba kaya kayang jumpai ba kan suk nang ni syahmat bat nak kaliang minister ru la ban kya ha ka meeting mene ba kispai 58 GTC kumalong kim dei ban penwit wat la dampat la ban pendep ini ka giat ban pen kenria ru kendri hakini kisngi ban wan ndei ban penwit ndei ban haras nene ban ban dek ben ki pai ba no senong mo syukur hindi bayat bayang na kani kasuro tena kaliang dungahi ngaso bandan tang kata jing penslo ba kermen ba da ka jingdan jinglong minister jong isaru apo ke government nang yo ban but bien hadu pakut sendan ya kani ka kam ka ba ki pai ba la no ta slam Imbun kin so jong bai weng bai ini kaki kerlian kaki remove but fencing both side. Kaci kuai senong kalau batang kata mereka ada mereka ni kita kam lawan ketinggi u banyak baik banyak mi banyak sobi lah di sobi mentang ya ni caka lawan baik bro ni kiti di uru itu di uru anda sesim kia na kam kacing kat tu coba caka senong tengah saya bagaimana kam kan long ke job lalu baksim kia langsung bisa sebuah sulai untuk lokal MCD bak punya sim kacing sim kia kini ru bun kacing toy ni tak senong nakam jadi kemen bagani kacing lang bagani jenolang tak sini blue ya DC but yui perlu ini diberi sadar belawan lang banyak lang banyak lang ini rekam DC kacing kia ini rekam habis dia rekam ke kaget ni buat DC jadi kemen bagani kacing lang ini baru dan baka government profesional paling baik profesional yang bisa sebuah sulai jadi minister dan komen makanya mairu sistem kia ini ilang banung sangkai dari setelah yang sistem kia ini kan nang ba kan suk kasang kalikuan tu senong musbui bahkan tu di bawah dan kam tu senong musbui pendon ka suk kasang kalikuan jadi kan yang mairu nyabong ba lanu kan dep lanu kat kerja kan kata kasong ha kini kasong komen ba mat idiu dan office ke officer hilang dah misalnya kepala berkeluarga kam tinggi nak kalian senang punya kepat ya diu officer dan lang tang ya ikran pas ma ile stom kepala berkeluarga kam cuma kilo ong ngilu ile kat bala dan tuliang ya kam kenang ban suk kali kawan tong senang tau balik kawan kan ka senang utung ni balik sangkai susipol wan kai dan kam senang tau tang kata